Collins hapa. Ako wapi wao nini? Ujani pole pole. Tunapoendelea kupokea, tafadhali tulikubaliana hii ni ibada ya maombi. Chukua nafasi hiyo kuomba ili Mungu atusaidie. Alafu hapa nyuma ya familia kuna mahali ambapo tumetenga kwa ajili ya watoto wa infant. Tafadhali jua hii wanakuja kusikisha wenzao. Tafadhali tunaomba, tafadhali tunaomba na kusikiliza vile waelekezi wetu pale. Tafadhali tupatie watoto nafasi, tupatie watoto nafasi. Tafadhali watoto wa Hillside, tafadhali wapatiwe nafasi pamoja na walimu wao. Naomba tafadhali waelekezi tuwapatie nafasi. Thank you.
ambao wanatii Mungu awabariki. Tafadhali, 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 hii ni ibada ya kanisa na tungekaa vile tunaomba na security officer katika waruhusu wale wa watoto na tumekatalia. Tumewaambia wasikuje kuposa, kuna machemazi. Tafadhali tupatie watoto wetu wanafunzi tafadhali.